Khubor baro na donbosco media network yuan ra shipi ki Khuborjylla jong katayo bakadu jong NAILAR arjar arpusa. Kimat bakongsan hekini katayo baladap Shillong. Bediang ya ke Ukraine bakuat pencelur upadar hero ya Shillong kami. Da ke jingiseng sngomo penlong ke ying kesem uedi. Ya peace rally Shillong kami Catholic North East na kebenta ke Dr. Kolkata. Bat penlong ke sing Samla SCC bernihat parish ya ke seminar ke Arsenal. Bat mentangin pa syaki Khubor bakambanya. Kesing long kemi jong ko umsat sning sub district sning parish kalapen kut no e ke seminar ka baar sngi jongki kebelas dang leduk ka arpusau terik NAILAR bat lapen kut ha ka arpusan terik NAILAR arjar arpusau habalang shnong umsat sning ha ka arpusau terik kesngi sedang ye ke seminar lawan ban ai jing hikai bat jing batai de Reverend Padar Hieronymus lingdok lingkoi upadar ula kentui kelong kemi bekidai ban pediang yu jisu ha ka Eucharist bakot kenang ba ka Eucharist bakot kan ai bor ai sor ban job ikjing snew ban long ki breu ki bajanai bat ki bashit ram ha ka jing MNC ha ka arpusan terik lasdang da kamas bakot ha ka bala pen menta da Reverend Padar Hieronymus lingdok lingkoi harengkat berkipak jong belai ki belaiwan bani shimenta ketika jing le NIAM la penchengan syuk da kajing don lang ibabu lumlang barim katekas jong ka umsat sning sub district ba klemen maulong rang ba balang jong kani balang shnong umsat sning ba da kajing wan shimenta jong barok kilong kemi na keling ki balang shnong ba per jong ka umsat sning sub district barok away ki ba kentup na duk ki khun samla shinrang bat kentai kilong kemi kilong pa bat ki heparet Lapen kut yakini kesngi da kejing mani sakramen balayalam da Padar Hieronymus lingdok lingkoi. Ungu yau blay ubala yalam biang yanga banpen ye kendo bat phi ki prabangek jong kani ka sop de sek sai sning. Nadu hindin nyiladon hang ni na kabenta ka seminar. Bat menda kesngi Nyesdang dekani kemas bukhuan bat sibit dah kapon osngi ngin bedang biang ya ke seminar lesel kumno shi session ai bat ngin sadon ro kejing terku leni kejing meni sakraman kuble shibon yipi baro iwai paiwai nadu kilong pa biye kilong kemi ki samla bat ki hab barit baro hakabat pila penshitom nyalade ban mi nalaki jong ki yingsan nalaki jong isnong ke thao bania poilang syagani ke ying mani jong kani ke balang snong sai sning nagabanta bania shimenta riublai hagani kemas bukhuit bat kumtaru ban syashkor ya kaktin jublai katba kaktin jublai kadang yalam yangi bangin puson halade bat nangka pat ngin sarum Sya ke Eucharist bukut kami jong kejing kawai utrai. Sengo kuman ibu buka tiga don rengkat hang ni nang tai bubu kelaman urang ba balang jong kene ke balang snong yaki rang ba balang naman laki balang snong ke badon hang ni yaki long kami nadu ikong president jong ke sangkan thai jong sop de sek yaki nong ket kam ba khamat jong ke sangkan thai bat sachesin yaki barok iwai paiwai Prabangai biye hagani kesni utrai ba arpu wei hagasni utrai la ya ngilios ngo nakilai tili kijing pele ke basngo tanap ki ba ayengi ye ki mat puson ki ba ngabat phi don kamban puson nani ban pensyong nongrem ye ke jingai kristan jingi halor kini ki la hagajing pele ke beringkong lapin kan mau yengi badai manga bat mepi ban kentat lani ban priang ya kejing sisha ban haba ong kejing sisha lesing ila ban bo kejing keli khindia kai kata kejing sisha larang ni singap ha kejing pele ke beringkong kejing sisha kadai ublaihi God is the truth ublai ulong kejing sisha batna kata kadau kasong hanga berpi langin priang yau belai belong ke sisha lani ngin kentat yau belai belong ke sisha nius ngo ke jing peli ke beringkong u Joshua ulayang iskhamat do wang
Na kabanta jonga bat ke yen kasam jonga ngin sekri tang ya ublay ubasisya om ye ki wei pat ki belai kabumot na kabanta jonga bat ke yen kasam ngin sekri tang ya uni ubasisya bat ngin kan takwak ya ka ai kabam dei ka jing sisya leni ya uai leni kono ka bam dei ka jing sisya tementa karai ka dei hanga barapi kum haga jing em jong Joshua ko hanman ko para kaba mendendro ngalakran ni kilong kami banong kamon ka dei hanga kamon ka dei api langin kentat ledingin priang hoi ladon ki katu kani ki banta jong ki jing tau ya kaba kimla pan karanga bat ki hampan pendam nya ledi hakti jungi ki brio namar nya lakhan nya ledi bangilong ki kenrat halor ki ai ke berkhoj da ka bangim sutho ya ka jingpang ka jingman sao ledi ya kata ka jingyap jing ki wai pat ngal ai nuk sa menin habau jisuang lamda phi ba ai ka ding thna bat phi bot yang a phinum long ko babet na ka banta junga ngong i kilong kami kamdei ka basuk ban suang sna ding thna leni ban ba ya ka ding thna henry shaban yo ya ka ding thna ni haban wat yudin bar haban ila wat yudin unong pomdin urak la kawat urak la kurat ulai khlem jing isnai ban pen khlem yu tu din ngal pen kan mau king yong hatu ngi jiu slow niam hasya budin kelon udah pak krek nama rutin hai ngan sakelon ledede hakading kemau leni hakram hakro bat daga batip syai banga udin ngan sayap hakakti jong uni ubrio barhadin balayo udin unong pomdin urak biang leni yong misteri urak biang udin sikarkhana nang trau usai uternam usai urat uot lengkot lengkai hadu mana pinwan dur ya keding tuna simdu ternam simdu praksa klan jingis nai haga bagadung yo ya keding tuna batna kata kadau nyong kamon kadai hanga barapi ke henry ladon katu kani jing tau pat ya ga ba kimla ban karnga kaledi banong em ngam sya ba pin pom yang a ngam sya ba pin penyap yang a ngam sya ba pin sniudur yang a henry utau badon kabor ule ya kata klem jingis nai namar ong ngadon kabor ngadai ukendat halor ke berkhoj te kumta kani kabor kade hanga bat ngala banle kat kabakimon prabanai bi namar kata ringkat baru Joshua ngenong ngiro ngin kentat ya kabam dai ngiro ngin kentat ya kabam sisya henry ngin priang ya keji sisya kabade utrai ublai ubaim ya kabau Joshua wang mangabat kayin asam ngin kaying kasem jong Samla Eddie Louis Marshallong kalapelong ya kajinga seng sngongu ya ublay try kenrat haba ukun jong ki ulayo first rank top 10 ha ka merit list ha ka bachelor's degree arts ha ka subject education na St. Anthony's College ha ka result balapan bana da ka school ba Northeastern Hill University NEHU dangshen usamla Eddie Louis Marshallong uri ukun jong ba Louis Yauren bat kong Teresia Marshallong ki basyong basa ashnong sangriang kanong kendong hagathan nyong ston West Khasi Hills District. Haka arku sautrik NAILAR kaying kasembero kaway kashnong bat kabalang kidap da kajingkemen banyo ikini ka Khubor bakmen. Ban penkraw ya kajingkemen jo kini kaying kasem la pelong ya kajing seng sngongu ya ublay bala kerku kerdo ha kajing jangki. Haka ni hi kasngi kilong kami nagakenhun village organization kila pelong ya kajing lang kerpang darbar hall bat kila penkup buram kerpang yu Samla Eddie kum kadak kajingkemen lang jangki. Haka jingi seng kerpang la pelong haying uling do soblay Reverend Padar Barnabas ubalawan ban pin minta da kamas ngongu na kabenta kani kaying kasem. Haka sning ka kraw soblay ulay ro ikaminsim beriu blay jong kani kalong ying bat ublay ubala kerku kerpang yaki da kajingjop kun jongki. Ula kentui ki Peit nget na kani kasnong ban perthok buat ikinuksa babha jong kani kalong ying kabala pen ipat ba mentakasngi. Kisok batiang bakini kalong ying kalayo kidi kijingger ku bakerpang na ublay nang bu nang tao. Ula penkut da kabakentui ki Samla puli na kini kathan bakin tere shitom hagajing puli jongki bat bakidei ban shanya teli ha ublay traken rat hagajing jongki. Ublay usaay kisok batiang hagi kam kijam jongpi ula penkut.
im shania auble long khna obabah long khna obutip sing ubatip ya kababah ubatip ibasniu ubakiari ki egi ibelam shakiji sniu bat uba tur rade uba yat shakmat ya ke egi balam shakiji ba hangta ke nyakoi kasing pinsa yo hit yo so jaga im jompi bat hangta ka benang kijingi kijing terpu kilwan yar lo jompi bat pinsa long ubriu uba barok ngidan kam ya kajing start kajing nang ka ba ubleu la ai happy de na kaliang jangaru na kitbok impi nang ne shakmat mo ba phidang ya shakmat umdei ban sange tang hang ne phidang ya chiu shakmat namar ubleu la karku impi ula ai impi kajing nang ji start ula ai impi ka jabing ka badang pendan kam hok ika ba klampap pinsa yo ke shisim kasing yo so jaga jing karku ba kalong ka jing karku ke ne ka jakang ne kan ni ka Shillong akan ni ka cakap kan selong ka jingkat ku ka krau ya ka ying ka sam ya ka pur ya ka balang barok ka we dengan kul matang ding tin en yo Jesus Christ di dapra ka jing songpen ka krau habang iyo ya kat ka ni ka burom ka pa ini kun samla jong iba jadi Louis Maslong ilayo ya ka nam ka burom ibaliyo ya ka kerdan first stop 10 hapo jong ka jalan Meghalaya nam ta ka exam BA ke Education Department kalong siya ka jing sarong yau kalong ka jing sarong ya ka jing kasem mat na ka ta ka sino hini barok ka wen na kaliang jong ka dorbas nong lengba jong ang sorlas nong hag lengba jong ka ding kerwo terpadik sarkar suma panyarap pan persen school pan Christian school ya ini kun sama jong pa jong i don den ke jing pang jing istom nam ta pan sumaria lade isitom pan yarap na ta pan Christian school yani kun namar kata lempa ililat pathai daga diga kerdan ka ilayo nagaliang jong dor pas nong ni kerpan di sokar ban yarap lem na kata pan Christian school yani sama jong Malaysia hoi aga jingim jonga nambas go pere yang aga jing pas pahajunga namar kajing jonga babun dang don ki sibun ba ki competition ki banga haban manyele nang ni sikmat pat ki ba ngalayo experience kini kisnem ki baladap ngam das ngo fly adu kata namar jing junga ngai sibun ki jing kam tambe akan ni ka generation ka bangi iman tamo ka lo ka pertai ka long kompetitif tamo but yak ka bangala bangatrang ha ba kudus nem ngalayo babun nangi ni sedun kam tangi oble ka por bangi kam tangi kena school bangi kam ni oble tang ka por bangi Khubor exam ende hanga mo repat ngai isu ngai be kum ne ba oble tip ya ka ba ladap ya ka ba mentah ba ka ba sawan di hanga mo nga ngasad ngai ba kam gibangal ngale ngai be ba ublei hi uai pat ada ublei uai be ka ba ladang ni ile ya ke ba ni sautanam ni men pat ni don nadu kam sem ka jing phang ho ka ni ile dan jikmen bat ngai be ba ladang ile dang jikmen ni yo ya ke ba ni kwa ke Khubor ka mga kwa ban ai seki para Samla ki badang ki batrang bar ki badang pulih hadu utamanya ladang ipas pa ka exam kamonge ba ladang ile kelas an English school ka jingmut jungi ban yok kam kata Kilong kami kabalang Catholic na kajalan ba Shillong Archdiocese ba nagathan North East kila pelong ya ke peace rally banya snokti ha kajing ngolem ya kajing sha le be ijot bat sha peniap ke Dr. Momita Debnat ha RG Kar Medical College and Hospital Kolkata. Ya kini ke peace rally la pelong ha ka Apasal Terik NAILAR ha Silom Retreat Center ha Umber Shillong. Reverend Padar Alfred Lingdo Nong Bri, Spiritual Director ke Senglong Kami Catholic, ula don lang ban ai mensim ha kini ke peace rally di kejing duai na kebenta ke mensim juga ni ke doktor, bat na kebenta ki weipat ke bela syak le ben hakti kiri waman. Lepen kut yakini ke rally de kejing tang mombeti na kebenta ban ken mau ngolem yakini ke doktor bat ki wei ki balangat hakum kini kejing le tok met ya ka longren yang jongki.
khna ki kan thai ba pli chale ibeng jot ki me beneng be I la khot I je phi kali tani cha Shillong jong chi start ya rap lem se ingi dwai lem se bi yo ta chi start kumno ban ya dai la de kumno ban sumar le ban light na te ki ki bro khoi la khot I de phi tingen du si jigare chinang pop ya da lem ya side lem nam ta changi ru la ti jong so kumangi dwai man la ka si tu dwai lem nam ta chi na pot dwai lem nam te ki briu ki ba don ta chi thang chi thaus nam chi ka brai chi ka do ki kumangi ya mentar kat bat ne chi sha chi bati be bedeng be I ban pen kan mau mengi persya ya kane ka bo chung chindum ka ba le ben le jot ya ki kan thai ki khna mai beneng ki kon me no ingi pidon ka bor penyesat pidon ka bor penyedalem ai bangane ki adwai chi ya pilgrim tingi mentang ni ban pen kan mau ya chi persya ya kane ka bor chi ka bor man sendran pi ya chi shairi kum klok mai umdai da busyai matai kan dai kan chi ya ngan IT kerpang api be beneng ki ya sai dwailem bagi tu ki nok pok itu badon kan musim thang senam Bakin yo jika laba mut, bakin yo yang kecil, yang tak kecil matma di benar ke. Kasing Samla sisi bernihat parisha ka arpasau trik NAILAR arjar arpasau kalayo ban penkut no ega seminar jong ki Samla ka baarsngi ka bala pelong ha hall ying school ka Savio High Secondary School berdua ha ka bala shimenta shitrem dik Samla kentai bat chinrang ke barang hap apo ka bernihat parish. Hakani ke seminar jong ki Samla lasdang naduk ka arpasau trik NAILAR de shibun ki program iba THUP eka jinga kop extempore speech bat eka jinga selok halor ka pang jong ka jing koridor jong ka sakramen jing penyesok bat kiwe. Na pedeng ki Samla lawan banya don lang hakani kesngi de I padar kemen lang nongrum padar Gerald Kongji bat I sister Teresa nongrum. Haka arpasan trik NAILAR la penkut ya kini kajing kenduk lang jong ki Samla da kemas bakhut bala penmenta ya kemas da ipadar kemen lang nongrum. Haba paria ya ketin jong blay ipadar kemen lang ila sam shipun ki sembok perkat ki bayaha kajing ki kun Samla bekide ban penbor ya lade ban duai ban pule ke Bible kenang bikin jet ikalenti ke babha. Ula keren ru bagi kun Samla menta bun ki dom ki kimi ki pa bagi zdang ban sning ban kraw namar kedon ke jing sngo meng hapo ke jing bot berkat ke jongki syuk ki Samla menta bun ki pulut por ban nek kemen syabar ndai kim ai por syuk yu blei lani ban net ying mani ula kerpat iki Samla bagi de ban jan syuk blei bat ban jet ikalenti ke bau jisu la hikai kenang bakalau wei jongki kan long ke bas camp hadirin kamas lonon ke jing selok ka pedeng ki para Samla bat ban sami ke ketin jong blei ha kabalay don lang da ipadar kemen lang nongrum kesestar jong ke SMMI Provincial House rang ba balang Presiden jong ke Sing Samla bernihat a Joyce Im bat kiwe kinungkit kam jong ke Sing Samla ha kata po muna isimran jong Jisu kila ya om kane ka jindi ka ikalong bay manobalaban ni iyakam hinre o Jisu Baulati haladehi baki sinran jumu ku yatunum syapang kane ula ang haki hato pito yakane kumnapa laraping yawi yakun ubiyu haule kiyu syatachaka bagradon mensyua Dewa mensim uba ayin jingin kadokam lakam Hikdian kibanga lakren hapi ilong mensim bat kacingin Indrai kidon katokat ni napi kipimpi. Nama uji seulatib nabu basdang ekino kito kipimpi. Padmano uban syakila yao. Kalau bapak apa? Kalau bapak apa? Tentang nak kuno, ngime na yin. Habang ikut tu kesiya kejinjab ikut sebelah nak kuno tentang ikut sebelah kita mengai kau belai. Kimi nay buat ngintip saya di poin tu, buat pas kita ngintip nang pas, awak kimi pas saya kunjung. We don't know. Where the village? Poin saya.
Ngintip, yung po sa mata. Ngintip, yung po yung parlok na siniw. Ngintip, yung yang kaya kapag yung nowadays, manhagin ni Khubor, barawan yung singaw, ikun Samla, lapoy bet, sabukot. Om dan laka kumay benim, ani jinjam juga takut, nyuhi ng tisu, saya sedor. NIAM ikun Samla, NIAM, dia sekarang Jepang dari Khubor, dia sekarang Jepang di Khubor, bagi Koumsning Rotary Satellite Club bat ka St. Michael's High Secondary School hakalai pauterik NAILAR kalapalong ke Career Guidance bat Awareness Program halor ke jingkwat jingkya. Lingba ki dawai tenrai kum ka Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Yunani, Siddha bat Homeopathy, Ayush nakabenta ki kena puli science ki class 10, 11 bat 12 jong ka St. Michael's High Secondary School umsning. Kini ke program ke longru ban batai ki kena school bikin jit ki jing puli hadin bikla pendek ke kelas 12 nak benta ke lawai bat ban kamai kaji ha ke jing jongki. Kumjuk ban syakri ki para beriu kum ki doktor ki bela pentebit ha kini ki lanjing start. Ke Dr. Emidaka Dekar Medical Officer nak Yona Wellness and Healthcare Shillong kelalong ke nongkren bekongsan ha kini ke awareness program ha kini ke sengi. Hakini ke program la ailat rui ki kena skul ban bu gijing kli babonjat baki kwa ban tip bat ban yo jing pensyai lor ki te gijing start bat jing shempang ban sumar sukher ki nongpang. La batai bat pensyai ru baki don bun belai kilat kamai kaji lingba ka ayush hasor bat haki nong kendong. Gijing sumar bat ki dawai ayush ki long ki babha namar ki penon kam ne gijing start science bat gijing sumar ke baki beriu ki penon kam kat kum ke dustur ke riti ha ka wei pakawei ke jat penriu. Kani ke program ay jing hikai bat jing pensyai kalalong ke basaiso akani ke sengi namar ki kena skul ki layo jing tip kham syai bat kham janai ki jing pule ki bede bikilat sumar sukher ki nongpang lingba ke jing start ayush. Next, at least you guys, thank you. Next row. Anything else? Now you probably say, I know the Ayurveda, I know the Homeo. Anything else? No? No? You can smile and laugh a bit, okay? Because it's completely fine. You don't have to be so serious. You're about to go home and have your snacks, so you must be a bit excited, right? Right? Okay. Okay. So now in how many of you know what Ayush is? No one? How many of you have met a doctor before? Seriously? None of you? Hands up, up. Seriously, how many of you know a doctor? At least one doctor. Okay. Seriously? But no. Okay, fine. Okay. How? The only time you get to scream, okay, that's why I'm telling you, say louder. What does AYUH? Okay. So now you know what A stands for? Ayurveda, very good. You know what Y stands for? Yoga, very good. Get very good marks for that. Because you answered. Okay? So Y stands for what? Yoga and naturopathy. Okay? Remember, yoga and naturopathy is Y. What is U? Yunani. Somebody said Yunani. Who said that? Very good. You'll get very good marks for that. Okay, what is S? Siddha. Very good. Very smart. And what is H? Louder. What is H? At least one of you from each row has taken homeopathy medicines, right? Yes? Alright. So, MBBS? Okay, let's all listen to her. Alright. So now, medicine is of two branches. So what is that? Modern medicine and
Traditional. Very good. Okay. So in traditional, what do we have? Something called Ayush. And modern medicine is called MBBS. The type of doctor that everybody knows about. Every corner. Why? What is why? Yoga and yes, very good. Yoga and naturopathy. Okay. So it is also called as functional medicine. Alright. Now in Ayush altogether we have different names. Okay. But the most commonly used name is something what we call integrative healthcare. What is it called? Very good. Now in integrative healthcare, what we do is we combine treatments from Ayurveda, from yoga and naturopathy, from Unani, from Siddha and from Homeopathy. Right? Okay. So now you must be thinking, okay, it's talking about Ayush, Ayurveda, blah blah blah, right? So now what is the difference between each and every single stream? What is Ayurveda? How is Ayurveda different from yoga? How is Ayurveda different from Unani? But dakini ki khubor ngila poi shika bakut jangani ka thup khubor. Ngi ai ka jingkut bok kit riang ngi pi baro bat ba pindon ha jingkot jingkhia pen chat pen klan. Ngi kerpat e pi balada don ki khubor baja ha ki parish ni Shillong jong pi ba pen pha ne pen tip shangi hau teu number ba don ha ka screen jong pi knang bengindang la ban pen mi man ka tayo ki khubor niam ka jalla. Khublei shibun ublei unkur khu ye pi.